Nevtang NTM 101, linija škroba Mogul za visokoproduktivne žele i gume. Dizajnirani za proizvodnju svih vrsta bombona oblikovanih škrobom. Sa sustavom za kuhanje, transporterom i utovarivačem za škrob. Kondicioniranje škroba, taložnici i dodaci. Kapacitet proizvodnje od 6000 godine do 20.000 kg po 8 sati. Proizvodnu liniju karakterizira ljuljačka bez punjenja. Zamah štediša koji se drži sladicom za škrob. Odabir različitih vrsta polaganja. S ljuljačkom, jednim hicem, servopogonom za gumirane gumije i pune gumice. Potpuno automatski, siguran recept, visoka kvaliteta proizvoda i niski troškovi rada. Dobrodošli na vaš upit.